Amen. Mbere yo kugira icyo dukora n'icyo tuvuga cyose, mbere ya kitendo chote wala masemi yoyote, turahagurutswa no kubaha Imana. Tutasimamishwa na kumheshimu Mungu. Tusome igitabo cy'abami ba mbere. Tasoma Wafalme wa kwanza. Murongo wa kabiri. Mstari wa pili. Ibice kabiri 36. Sura ya pili mstari wa 36. Turageza kuri 38. Hadi 38. Abami kabiri. Wafalme wa pili Wafalme wa kwanza sura ya pili 36. 36. Turageza ku murongo wa 8. Hadi mstari wa 8. Bukeye umwami atumira Shimeyi aramubwira ati, wiyubakire inzu i Yerusalemu uyigumemo, ntuzayivemo ngo ugire ahandi ujya. Umunsi wavuyeyo ukambuka akagezi Kidironi, uzamenye neza kutazabura gupfa. Amaraso yawe azaba ari wowe abaho. Shimeyi asubiza umwami ati, ibyo umbwiye ni byiza, ukuvuze nyagasani mwami niko umugaragu wawe nzabigenza. Nuko Shimeyi aba i Yerusalemu ahamara iminsi myinshi. Amen. Amen. Wera Mana y'ukuri kandi y'urukundo rwinshi, tugushimiye kuri Mana igira neza. Urukundo rwawe nirugira akagero. Wakunze abahungu bawe n'abakobwa bawe, wemera ko bagaragara kuri wa mbere iminsi 7 bagihumeka mwuka bazima. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ijambo ryawe risome mu matwi yacu, ngwino udukuriremo umutsima uno munsi. Wa Mana we umenya ibyo kurya by'igihe mu gihe cyabyo, ngaho ngwino wongere utugenere igerero ry'uno munsi, maze tube imbere yawe dushima tubyinagira nka za nyana, maze dutahe dushima kandi tuvuga ati burya yariwe. Igaragaze nk'Imana, uheje icyubahiro muri byose, uko ari uri nta nikuri kandi kuzahora. Ngaho ngwino mwami tukugireho umugisha, naba ari twe ahubwo mwami aba ari wowe. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tubyambaje mu izina ry'umwami wacu n'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. 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 Murashobora kwicara. Taweza kuketi. Imana ibaho umugisha. Mungu awabariki. Mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo.
dushimiye Imana idushoboje, Tunamshukuru Mungu aliyetuwezesha. dushimiye Imana kandi namwe ibashoboje, Tena aliyewawezesha nyinyi. dushimiye Imana yemereye mwene data Tunamshukuru Mungu aliyemkubalia ndugu Theo Theo kuba ariko natwe uno munsi. kusanyika pamoja nasi. Imana yabikoze nihabwe icyubahiro Aliyeifanya apewe mu izina heshima ry'Umwami wacu Yesu ndani ya Kristo. jina la Yesu Kristo. Mwakire ntashyo za muki wacu Pokea salamu za dada yetu uri North Carolina, mwenye iko North ngo Carolina. mugomeze kumwibuka Endelee kwa kumkumbuka. nubwo umwana we akirwaye, Hata mtoto angali mgonjwa, ariko tuzi ko yamuzuye lakini aliyemfufua izakomeza gukora tunajua ya ibitangaza. kwamba ataendelea kufanya miujiza. Muribaza ati kuki yavuze ko yamuzuye? Mutajiulize ati kwa nini anasema Mungu Mwabonye ko alimfufua. bamubitse bakaduha message ivuga Uliona ati walileta habari yake ambayo inasema umwana we yapfuye, mtoto amefariki. ariko ntabwo bajya bandika umuntu ngo rest in peace atarapfa. Hawawezi kuandika mtu apumuzike ndani ya amani na haya kufa. Bohereje amafoto menshi Walituma picha nyingi n'ibimenyetso byinshi na vinavyoonyesha bitwereka kwamba urupfu rw'uwo mwana we, kifo cha ule mtoto. ariko mu kanya baza kutubwira ngo burya wa Lakini mwana kwa ariho. muda waliweza kutuambia Reka kama dushimire mtoto Umwami rero angali wabikoze, mzima. Acha tumshukuru Mungu, n'ibisigaye azabikora. na vyenye kubaki atavitenda. Imana yacu niyihembura, Mungu wetu ndiyo ambaye kandi Imana yacu niyikomeza abananiwe, anaweza kupa nguvu wenyewe. Imana yacu niyihaza abashonji, Mungu ndio mwenye anashibisha Imana yacu wenye njaa. niyihumuriza abihebye. Ndio mwenye anafariji Tumaze wenye kukata iminsi tumaini. twumva amagambo Tunamaliza siku tusikia maneno akomeza abagenzi muri rugendo. ambayo anaimarisha wasafiri ndani Tumaze ya safari. iminsi twumva amagambo Tunamaliza siku tukisikia twumva maneno ko ijambo ry'Imana atari amagambo, kwamba neno la Mungu si maneno, ahubwo ijambo ry'Imana bali ari neno imbaraga. la Mungu ni nguvu. Iyo mbaraga rero Nguvu sasa niyihindura yenye inabadilisha ibintu bikaba uko bitari vitu biri. vinakuwa jinsi Ukabona vilivyokuwa. mushiki wacu wari ikinani, Dada yetu alikuwa ukabona mwene ameshindikana. data wari ikinani, Unaona ndugu ambaye alikuwa wahura nawe ameshindikana. wamureba Unapokutana ukavuga naye, ati unapomtazama, byagenze gute? unasema Yahuye ilikuwaje? n'imbaraga ihindura. Alikutana na nguvu Amen. inayobadilisha. Ejo twaganiriye amagambo Jana tuliyazungumza maneno atari yoroshye, yenye haikukuwa nyepesi. yarimo aduhugura Alikuwa akituonya, atubwira ati tuambia ingaruka matokeo zo kutumvira ambayo ya kutotii Imana Mungu ntabwo ari nziza. haiko Burya ibyo mazuri. ukora byose Matendo yako bifite yote ingaruka, ina matokeo, yaba ari byiza iwe mazuri yaba ari bibi, iwe mabaya, byose yote bifite ingaruka. itakuwa na matokeo. Ubwo rero twarebye ingaruka Tazama matokeo z'abatumvira wenye hawatii ko atari nziza. kwamba matokeo ile Bibiliya si nzuri. itubwira ati Biblia inatuambia kwamba hari abantu binjiye muri watu rwihishwa ambayo waliingia ndani yetu ngo ni abakozi b'Imana, watumishi wa Mungu, ngo bakagenda bomora uruguma rw'intama z'Imana, wakitunza jeraha ya ngo kondoo za Mungu, baruca hejuru, wakipita juu uruguma rwanga ile gukira jeraha haikupona kubera abakozi babi, sababu ya watumishi kubera wa- abashumba babi. sababu ya Erega waongozi wabaya. nituvuga intama Tunaposema tujye kondoo, tuvuga n'abashumba, tuseme kuko na ijambo wachungaji. ry'Imana Sababu neno ni la Mungu ingota, ni upanga. iyo ikubise Inapiga ntibabarira, upanga, haiumie. ikubita wowe, Inapiga ikubita wewe, njyewe, inapiga mimi, kugira ngo itugarure ku ili murongo, aturudishe kwenye mstari, idutunganye, akutengeneze tube uko ishaka. simame kama vile Amen. anavyopenda. Amen. Tube uko ishaka. Kuwe kama vile anavyopenda. Urebye mu gitabo cya Esiteri, Soma kitabu cha Esteri. umwamikazi Vashiti Bikira Marikia Vashti ari we mugore wa alikuwa Hasuwerusi, mke wa Asuwerusi, ntabwo yagomeje kuba umwamikazi. kuendelea kuwa Marikia. Kuki atagomeje kuba umwamikazi wa Kwa nini Hasuwerusi? hakuendelea kuwa Marikia ya mfalme Kubwo Asuwerusi? kutumvira. Kwa sababu ya kutotii. Ijambo ry'Imana avuga Neno ngo la Mungu linasema bagore muganduke, wanawake mheshimu mwumvire abagabo banyu muri byose. waume wenu kwa njia Ariko yote. Vashiti Lakini Vashti yasuzuguye umutware we, alidharau mumewe. baravuga bati Walisema ya kwamba ntabwo ari we wasuzuguye gusa, akudharau wewe mwenyewe asuzuguye pekee. abagabo bose bo muri uyu Anadharau mudugudu, wanaume wa nchi ahubwo yote, kugira ngo abagore bose ili wanawake wote bazabashe kujya bubaha. waweze kuwa na heshimu. Andika inzandiko Andika barua mu ndimi zose, ndani ya lugha tofauti, mu rurimi wumva, kwa lugha ambayo mu rurimi utasikia, numva, kwa lugha mu ambayo rurimi buri utasikia, muntu wese abasha kwa kumva. lugha ambayo itasikilikana. Vashiti Vashti ntazongere kwitwa umwamikazi w'umugabo Hasuwerusi.
ya Bwana icyo asiweze. ni igihano cy'ijambo ry'Imana Ile ilikuwa wakati ya neno la bitwereka Mungu. kutubaha Inatuonesha ko bifite kutotii ingaruka mbi. kama ina matokeo mabaya. Twarebye mu gitabo cya Petero Tuliona ndani ya kitabu baravuga cha ati Petro, abantu benshi watu wengi n'abakozi benshi watumishi wengi, iyo babwiriza kama wanahubiri, usanga buzuye akanwa kabo kuzuye kinywa yao inajaa ibitutsi matukano, byo gutuka bagenzi babo, kutukana wenzao. ariko Bibiliya ikavuga Lakini ngo Biblia inasema na Mikayeli na Mikaeli umumarayika mukuru malaika mkuu udahangara ibyo. ambaye hakusubutu, Mbese abo bantu bameze nk'inyamaswa wale batagira watu ubwenge ambao kama ni wanyama bahangara wanakiri, gutuka abanyacyubahiro, wanasubutu kutuka ibyo bintu wenye babikura heshima. he? Ile matusi wanaitosha Amen. wapi? Ibyo bintu babikura Ile he? matusi wanaitosha wapi? Abatari bahari ejo Wenyewe hakukuwa hapa n'abari jana, bahari, na wenyewe walikuwa, ndi kubibutsa tunawakumbusha ngo mwumve iryo jambo ili muweze kusikia twari ile turi neno kumva ejo. ambayo tulisikia jana. Ni ijambo Ni ry'Imana, neno la Mungu, ntabwo ari ijambo rya haiko dusabe, neno la dusabe, ntabwo ari ijambo rya dusabe. haiko neno la dusabe. Obadiya aravuga ati Badia alisema hivi, ntukishime kuri mwene so, usifurahi nubona agize ikibazo ukinapoona napata ukabona shida, agize ingorane naona napata na shida, ntukamwishime mu minsi y'amakuba ye, furahie tabu zake, kuko umwami Imana imuzi sababu Bwana Mungu anamjua, iyamuremye aliyemuumba ikamushyira ku isi na amemweka niyizi ulimwengu, itangiro n'iherezo ry'uwo anajua muntu. mwanzo na mwisho None wa weho ulimwengu. urinde Sasa unyishima wewe ni hejuru? nani ambao unamcheza juu? Bibiliya avuga ati Biblia inasema, twarebye tulitazama ijambo rivuga riti neno inayosema, niba mwene so akugiriye nabi, kama ndugu yako anakutendea yaba ari maovu, umuvandimwe, akiwa wa karibu, musange umuhugure. umwendee umuonye. Niba akumviye, Kama nakutii, uraba ugize amahirwe napata uheri, ubonye mwene so, mpata ndugu mukomezanya yako, urugendo. ambayo mtaendelea pamoja. Niba na safari. atakumviye, Kama hakutii, muteze undi, muletee mwingine, mube babiri. muwe wawili. Niba atakumviye, Kama hatii, ushake undi. tafute mwingine. Niyo mpamvu dufite abakozi b'Imana, maana tunawatumishi na wa mbere na mbere Na kwa mwanzo, abera bagiraga abacamanza wateule muri bo, walikuwa na wahukumu, bakagira abajyanama, walikuwa na washauri, ariko abantu bubu lakini watu wa leo ntabwo bacyumva abajyanama, hawatii ntabwo washauri, bacyumvira abakozi b'Imana. hawatii watumishi wa Mungu. Hari n'abaza gusenga, Wenyewe wanakuja Bibiliya kuabudu. tubwira ngo Biblia inatuambia, erega ngarukuza gutata umudendezo w'abera, ni kukuja Amen. kupeleleza baza uhuru wa watakatifu. baza kureba Wanakuja atari kuona. gushaka kwizera, Hawapendi ahubwo kuamini. bakeneye gutata umudendezo Wanakuja w'abera. kupeleleza. Abo bakagenda bakwiza amagambo hanze, Wanaenda wanatosha maneno bakavuga nje. ibintu hirya no hino, Wanasema maneno ngambo na ugasanga ngambo. ayo magambo ntabwo yubaka umurimo, ahubwo ayo magambo ari gusenya umurimo Ile w'Imana. ni maneno ya Nuko kubomoa Bibiliya tubwira ati Biblia ilituambia, abakozi b'Imana baraboroga, watumishi wa Mungu kuko umurimo wanalalamika, w'Imana kwa sababu ufite kazi ya igisuzuguriro Mungu ku isi. inadharaulika Ese hapa ulimwengu. twakwemera? Tukubali, Twakwemera? hatuwezi kukubali. Nitwakumva icyo Uwiteka tubwira, Tunaweza kusikia tukabasha kile Mungu kumva anatuambia, icyo ijambo ry'Imana na rivuga, tunasikiliza neno la Mungu, ko igihano kiri kubanza kwa kumva sababu ghadhabu iko juu ya watu ambao atari wasikii. cyiza. Ni adhabu mbaya. Imana ko yaduhaye ibyiza, Mungu alitupatia vitu vizuri, yewe Adamu na Eva, Adamu na Hawa. ko mwari muri Edeni ari Mbona mlikuwa nziza. ndani ya bustani? Imana ikeneye ko Na iba Mungu alikuwa nziza, anapenda bustani ya Edeni kuwe mukarya nzuri. ibyo kurya byaho Mkula mutarushye. chakula bila kuchoka. Niki cyatumye mutumvira Nini ambaye aliacha mukava hamtii? mu murongo w'ijambo Kutoka ndani ry'Imana, ya mstari ya neno la Mungu. mugakora ibyashinganywe. Mnafanya machukizo. Ijambo makosa ry'Imana yenye riraduhugura nawe imekataza. rikaguhugura, Neno la Mungu inanionya nawe nakuonya. rivuga riti Kisema hivi, tureke ibyo tuache yale yote twibwira ambayo tunajiambia ibidushukashuka sisi wenyewe, ile ambayo inatushawishi bitari byiza, yenye haiko mambo mazuri, tubireke. tuiache. Ijambo ry'Imana ryaravuze ati Neno la Mungu ilisema, ngo abantu baridamarariye, watu wanakaa kitako, ngo bumva ko ari abatunzi, wanasikia kama ni watajiri, babona bafite amafaranga menshi, wanaona wana mali, bakaba bafite imyambaro myinshi, wana mavazi bakaba bafite amazu ahenze, wana manyumba ya bakadamarara, wanakaa bakibaza ko ariko bizahora. kujua ya kwamba Ariko itaendelea Bibiliya iravuga vile. ngo Ni Biblia inasema, iyo umuntu amaze kuva mu mwuka we mtu anaondolewa akajya pumzi, ahacecekerwa, anapoingia nta kwenye na kimwe basi atwara. ambapo atanyamaza, hatachukua Ibyo kitu. bigushukashuka Ile ambayo inakushawishi nta mumaro haina mafaa. biba bikigufitiye. haina mafaa kwako.
reka dukore umurimo w'Imana, acha tutumike kazi ya Mungu, dukore icyo Imana ishaka, tende kazi ya Mungu kama hanyuma Mungu anapenda, tubashe kugenda, kwa mwisho tuendelee, kuko Uwiteka avuga ati, sababu Bwana Mungu anasema, cyangwa ijambo ry'Imana rivuga riti, neno la Mungu inasema, Uwiteka agiye kuza vuba, Bwana anakuja upesi, araje vuba. anakuja upesi. Usome mu Byahishuwe Nasoma Ufunuo n'ibindi bitabo birabivuga, na vitabu vingine, ntabwo atinze nk'uko twe tubitekereza, yeye hakawie kama araje vuba anakuja upesi, kugira ngo agororere buri muntu wese ibihwanye n'ibyo yakoze. Buri muntu wese imirimo yakoreye muri iyi matendo yake hapa ulimwengu, yaba myiza yaba mibi, nava kuri iyi si akitoka ulimwengu nizagenda imuherekeje, aenda ikimusindikiza, nizagenda imuherekeje. je nyitamusindikiza. Ese iyo mirimo yawe ni myiza? Matendo yako, ese iyo mirimo yawe matendo yako irakwiriye? inastahili kumvisha amagambo avana duhunge, sikia maneno ninayosema, ntabwo turahungira ku bantu. Guhunga twumvisha atari kuva mu itorero rya murindi, ni kukimbia guhunga fasi, twumvisha ko atari kuva ku muntu ujya ku wundi. Guhunga twumvisha ko ari guhungira mu ijambo ry'Imana. Amen. Guhungira ku ijambo ry'Imana. Rero ubwo Branham ava ku ijambo ry'imyuka iyobya, kama wakati Branham alikuwa anasema kwa yatubwiye ko hazaduka abantu benshi, alisema ya kwamba kutatokea watu bavuga ijambo ry'Imana, wakisema neno la Mungu, ngo rega ngo Yesu ngari hano, Yesu yuko hapa, ngere ngo Yesu ngari hano, Yesu yuko hapa. Ariko ngo iyi myuka iyobya muzagenzure murebe iyo myuka koko kiri kuva ku Mana. Umugaragu ukiranuka, mutumishi mwenye haki arahirwa, ana uheri, kuko ahagaze neza mu ijambo Imana yamuhaye. ya neno ambayo Mungu yemwe bakozi b'Imana, yemwe bera b'Imana, yemwe bashiki b'Imana, yemwe bashiki banjye, yemwe bene data, Uwiteka aravuga ati, Bwana Mungu anasema, buri muntu ahagarare mu mwanya we. Ese ko agiye kuza, ko Yesu agiye kuza, azagusanga mu mwanya wawe, azagusanga mu mwanya wawe. Njyewe nongeye kwibuka mwene data Obedi, mimi namkumbuka ndugu mukuru wa Ngendahayo, mkubwa wa Ngendahayo. Yari umusaza mwiza, alikuwa mzee mzuri, abamuzi wanaomjua, yari umusaza ukuze, alikuwa mzee anayekomaa, amaze kugira imvi kabisa, ubona ko ari umusaza ariko ukomeye, kandi uhagaze neza mu ijambo ry'Imana. Aravuga ati, nongeye kwibuka ijambo yavuze ati, ubwo Yesu aje guhana abakobwa batarinze ubwari bwabo. Wenda uribaza, aravuga ati, uribaza ngo ntabwo uri umukobwa, wewe utajiuliza eti wewe hauko msichana. Ariko aravuga ati, njyewe ndagakobwa, lakini alisema mimi niko binti, ngo nanjye ndagakobwa, na mimi niko msichana. Nawe bazi uwo mukobwa Imana yemeye gusiga ubusa n'icyubahiro mu ijuru, akaza mu isi aje gucungura ako gakobwa. Aravuga ati, ariko arabizi ukuntu ndi mwiza ati, arabizi ukuntu agakobwa keza. Oya, turi abakobwa b'Imana, ntabwo wakobwa uri umugabo, hakobwa umukobwa, hakobwa umukobwa. Twarakowe rero, nanjye nkunze kwibera agakobwa k'Imana. Amena, ngo ndagakobwa di. Abumvisha iyo mesaje ibyumva, Imana ibahe umugisha. Agakobwa k'Imana, reka turinde ubwari, twere kwanduza ubwari bwacu, tuburinde, kuko Uwiteka agiye kuza, kandi ngo azishire uwo mukobwa adafite ikizinga cyangwa umunkanyari. Amen. Iryo niyo jambo twari turi kumva. Ingaruka zo kutumvira ntabwo ari nziza, ntabwo ari nziza, ahubwo ni mbi. Duhagarare mu mwanya w'ijambo ry'Imana, buri muntu mu mwanya we, tuvuge ibikwiriye, dukore ibikwiriye, nk'uko Zaburi ibivuga ati, umuntu uzatura ku musozi w'Uwiteka
kwenye mlima wa ni Bwana umuntu ni utanduye mtu ambaye asichafuke, utagenda ashyushya inkuru z'abagenzi hapeleki habari gariko runaka ngo uramuzi, fulani unamjua, gariko runaka ngo fulani uramuzi, unamjua, gariko runaka fulani ko numva buri munsi mbona kila umuvuga wakati unamsema, runaka mupfiki fulani ngo mnafanya nyabageni nini? murebye gusa Hapana, wakati ngo numva unapomtazama, mwanze nasikia oya nimechukia. kumwanga kwawe ntacyo bimaze niba Imana yaramukunze. kama Mungu alipomupenda. Amen. Amen. Nushaka kumwanga inshuro 10, Mukatae mara nushaka 10, kumwanga inshuro 1000, mukatae mara 1000, ibigeragezo, majaribu, ingorane mashida ku bana b'Imana watoto wa Mungu nizo mbaraga, njoo nguvu, nizo mbaraga. njoo nguvu. Jewe iyo mbyumvise Kama mnavyovisikia ngasanga nakutana ibibazo biri kuri iyi si shida ambazo ziko nta gihombo ulimwenguni, bindera, hakuna nta kupoteza n'ikibazo kwangu, bimbwira, hakuna tatizo kwangu, bimbera imbaraga inaniletea nguvu, kuko biravuga kwa ngo sababu Biblia iyo inasema umuyaga uhuza igiti kama upepo unavuma iyo gihengamye bigira ngo kigiye kugwa ahubwo gishinga umuzi kikamanuka umuntu ukagera kure wakongera ukavuga wongera agahengama abakavuga ati urabizi wanasema unajua byarangiye Inaisha. byarangiye inaisha, unajua byarangiye imeisha, ariko rwanda lakini ile kusema imeisha nguvu ya kushindana imani. Amen. amen mu ngorane Kwa mu matatizo bigeragezo ndani ya majaribu iyo bihagaze neza biratambuka inapita, ugasigara wenyine maze Bibiliya yandikambira yangu inaniambia, Bibiliya yandikambira Biblia yangu inaniambia igisuzuguriro kudharauliwa cyari kuri wowe yenye ilikuwa juu yako, ibitutsi bagutuka matukano yenye wanakutuka, abagukoba bose wenye wanakuzihaki, wenye wanakuwinda, wakati na wadia utawatafuta, utawakosa, watakuwa wameenda wapi? Bwana Mungu atakuwa aliko msaidizi juu yako. Aliongeza kusema pangusa machozi kwenye macho yetu. Atasema wewe atapangusa machozi, pangusa machozi, machozi uliyoleta usiku ambao walikuteta ndugu, usiku ambao walikuteta. Mungu ninafia nini? Mungu ninafia nini? Unakumbuka wakati Danieli alisikia ile shida inapomfikia, alipiga magoti kuomba. Na unaposikia ulipiga magoti kuomba, ulimulilia ile machozi haitakufa bure. Mungu anaitazama, Mungu anakutazama. Inaandikwa hivyo, pangusa machozi yote ambayo umelia. Wenye walikuwa na wazia kama inakwisha watakuona, watashangaa, watakuona washangaa, watakuona washangaa. Ndio ule mtu ambaye mwenye hawezi hata kujikula, mwenye hakukuwa hata na nyumba, mwenye hakukuwa na maji, huyu ni ule, ni yeye, kwa sababu Bwana alimjua awali. Amen. Bwana alimjua awali, mbele dunia iweke msingi, dunia haijakuwa, Mungu alikuwa ananijua, na wewe Mungu alikuwa anakujua. Heri wale ambao Mungu anakumbuka, kama vile Mungu alimkumbuka Nuhu, alimkumbuka Nuhu nyuma y'amazi nyuma ya gharika kuangamiza, alipomaliza kuangamiza ile wakati, Mungu alikaa akawazia ngo yibuka Nuhu, alimkumbuka Nuhu, aravuga ati harya sema wemeze gute iko je, hanyuma maze bikamisha amazi ngo nyuma akikausha maji. yari yakameje kubera Kwa nini Mungu alikausha maji? Kwa nini? kubera yari yibutse Nuhu, Sababu alikuwa anamkumbuka Nuhu. ijambo ry'uno munsi rero Neno la siku ya leo, ndagira ngo mubwire iki Imana tegura uno munsi. nataka nikwambie chenye Mungu ametuandalia siku ya leo. Ibyo twe turimo tuvuga Wakati tulikuwa tukisema burya nakahise, ni wakati ariko uliopita. biravuga ngo abahanuzi b'Imana Biblia inasema nabii wa bamenya ibyahise wanajua ile
bakamenya ibiri kuba, Najua nyinyi bakamenya n'ibizaba, Najua na nyinyi kandi bitaraba. na haitakuwa. Niyo usanga ari igihe umuntu avuga ijambo hano, Kwa maana Mungu anahubiri neno ili iweze kubadilisha Mungu. umuntu rimukomeze Aweze kuwa Mungu. Aseme Mungu shukuru kwa sababu unasema hivi. yibereye mu rugo, Naona mtu anakaa iyo kwake. babwirije bavuga, Wakati wanahubiriwa na biriya bavuga ngo nibyo kuvuga. bila yenyewe alikuwa anasema wakati nilikuwa nakunywa mbona sikuwa pamoja naye? Kwa nini ananisema? Wakati nilikuwa ndani na ile nyumba ya mbona nilikuwa namwambia venye havina akili. Mbona sikukuwa pamoja nao? Mbona sikuwa na raha pamoja nao? Kusudi nani kuambia ubadilike? Walikuwa wanasema. Wanakusema mimi. Nilishinda pamoja nao. Mkuwe nasikia. Mnakubali, mnabadilika. Tunafanya mapenzi ya Mungu. Biblia inasema. Shimei alikuwa mfalme. Lakini kwa wakati wake alishikamata mubaya. Kwa kushikamata mubaya. Nyuma mfalme amaze gutanga alipokufa alikagenda yimitse umwami Salomo, alienda na akimiliki mfalme Sulemani. Wakati Sulemani alimiliki, aragenda ajya mu gitabo arabara, alienda ndani ya kitabu na kuhesabia. Burya Nikwambie, umuperezida atanze akava cyangwa karekura akava ku ngoma, kama rais anakufa au anaachilia kazi, undi muperezida ukurikiye cyangwa umusimbuye, rais mwenyewe anamgomboa, araza akurikira ibibazo byari bisanzwe, anakuja kwenye kiti, anafuatilia swali na matatizo yenyewe zilikuwa. Huyu mtu mwenyewe yuko ndani ya gereza, yazira agakiri, alifia hiki. Oya nibyo koko arabizira, ni kweli anastahili uyu muntu wamurikije ibibazo ibye, huyu yeye kufuatana na kurenga yake, yeye anakufa kuko president afunga abantu 50. Nasikia rais yabiri yatakabaye gufungurwa nyine, aliona ese wao wakomeye bafungurwa, ukubali na wewe utoke ndani ya ukabanza ukava muri ibi, unatoka ndani ya utumwa. nuko Salomo birebye, Sulemani alikuwa vitazama, aravuga alisema Shimei iyubakire inzu, jenga nyumba, iyubakire inzu, jijengee nyumba, ikubere ubuhungiro, kuwe makimbilio, uyibe, ukae ndani. nabyumva neza, nasikia vizuri, uyibemo, ukae ndani, kuko ibintu wakoze, kwa sababu matendo yako ni vibaya, byagombaga kukwicisha, ingelikuuisha, byagombaga kukwicisha, ingelikuuisha. ntabwo ari ibyo gutuma ubaho, haiko yenye kuacha na unaishi. none sasa iyi nzu ugende yigumemo, hii nyumba utaikanda, uyibemo, ukae ndani, uyibemo, ukae ndani. umunsi wayivuyemo, wakati utatoka ndani, uziturwa ibyo wakoze, utarudishiwa mabaya yako yote, uzapfa ntakabuza, tena utakufa bila shaka. Unasikia? umunsi wayivuyemo, wakati utatoka ndani, erega ya mafuta, hii mafuta nuko birimo, ni kwa sababu uko ndani, aka gasuru ufite nuko birimo, kwa sababu toka ndani uone, toka ndani uone. Shimei alisema, mwami mfalme, uko bivuze kama vile unavyotamka nzabikora, nitaifanya. erega natwe turi kwiyubaka, na sisi tunajijengea, natwe turi kubaka, na sisi tunajenga, kandi iyo nzu kubaka, ile nyumba ambayo unajenga ndio itakuwa makimbilio yako. iyo nzu ile nyumba irakomeye cyane rero, iko nguvu. iyo nzu yawe imeze gute? Ile nyumba yako inasimamaje? iyo nzu yawe imeze gute? Ile nyumba yako inasimama namna gani? Kuna mtumishi ambaye alituhubiri amaturu utanga, sadaka yako, icyatu utanga, moja ya bavuze ngo niyo ngo ni amafaranga yo kubakira inzu mwiza, wakisema ni pesa wazana iyo nzu yawe mu ijuru, utakutana ile nyumba, wazana iyo nzu yawe imeze gute? utakutana na ese wazana ikomeye, utakutana ile nyumba ese wazana yoroheje, utakutana ile nyumba ese wazana iyo nzu mu cyerekezo wagira abandi, ile nyumba cyangwa wazana iyo nzu ifite isuzuguriro, utakutana ile nyumba inadharauliwa, na wewe ukifika huko unakutana oya turi kubaka, tunajenga, nawe menya inzu iri kubaka, na wewe ujue nyumba kandi inzu iri kubaka, ile nyumba ambayo unajenga nibwo buhungiro bwawe, ndio makimbilio yako. nuko kisha Salomo aramubwira ati, Sulemani alimwambia, ubaka iyo nzu, jenga ile nyumba, kandi uyibemo, tena ukae, uyigumemo, baki ndani, umunsi wayivuyemo, nta kabuza, bila shaka no gupfa uzapfa, kandi uramuka upfuye, wakati utakufa. Acha niwaambie, nuramuka upfuye, unapokufa uzaba wizi
utakufa kwa ajili yako. Kuko chenye neno kusema, kuko chenye ukwambiwa, kuko chenye unabakia nacho damu yako. Maana alisema isihesabue juu yako, alisema ile damu yako isihesabue juu yako, kwa sababu neno la Mungu lipangaje. Hakuna chenye Bwana Mungu akukubalia, hakuna chenye Bwana Mungu akukubalia. Kama ni imani mbele ya Mungu iko, kama ni mafuta mbele ya Mungu mafuta iko, kama ni buroso mbele ya Mungu iko, kama ni mavazi mbele ya Mungu iko. Sasa unavaa mbele ya Mungu unakosa nini? Unakosa sabuni mbele ya Mungu. Mungu ni umutunzi, ni mutajiri, tena ana vyote. Mungu akukumbuke kama vile alivyomkumbuka Nuhu. Atoshe kudharauliwa juu yako, wenyewe watakutazama wakose kukujua. Amen. Amen. Imana ibahe umugisha Mungu awabariki mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Tugana amagambo avuga ati nazungumza maneno inayosema umugisha baraka wo kubibamo, ya kubakia ndani, umugisha baraka wo kubibamo, ya kubibakia ndani. Ngaramubwira ati alimwambia wiyubakire inzu ujijengee nyumba i Yerusalemu, uyigumemo, ubaki ndani, ntuzayivemo, usitoke ndani, rega nawe ntuzabivemo di, na wewe usitoke. Amen. Amen. Ijambo ry'Imana rikunda cyane. Neno la Mungu muri abantu bakubyumva kumva ngo ni inzu, yaragiye ashinga igiti, yaragiye ashyiraho ibiki n'ibiki. Ese reka tubyemere ni inzu da. Ese iyo nzu yawe ni amabati cyangwa uri gushyira bikenyeri, ni amatafari cyangwa ni ibiti. Ese iyo nzu yawe ihagaze gute? Ese ubwo uyirimo abanzi bakaza ntabwo bajya bakurebera mu nzu bakiri hanze, bakajya batunguka areba bakakureba uri mu nzu, nawe ukibaza ko wubatse inzu koko wihishe, n'abanzi bari kukureba bakabatisha ngo uriya, dore ngo uriya. Ese mwakwemeye mukaza tukibera mu bwihisho? Ko Bibiliya yanjye muri Zaburi ya Dawidi 91 havuga hati uba mu rwihisho di, uba mu rwihisho rwisumba byose, rwisumba byose. Niyo mpamvu abantu badushaka bakatubura. Ese wibaza ngo biduhiga ni bike? Wibaza ngo dushaka ni bikeya? Oya, baraza bagasanga twibereye mu rwihisho bakatubura, ugira ngo kuri wa munsi wagombaga gupfamo Imana yavuga atoya, ntabwo ari umunsi wawe, ntabwo ari cyo gihe cyawe. Batangiye babivuga, hari mwabyumvise, batangiye babivuga ngo buri muntu afite igihe cye, buri muntu afite isaha ye, ariko isaha yawe itaragera. Mbe mwene data, uri mu mwanya wawe cyangwa uri mu jambo nk'uko Uwiteka abivuga, cyangwa nuko iyumanganya ukibaza kuri kwihisha amaso ya Sheri, ukibaza kuri kwihisha Gerard, ukibaza kuri kwihisha umuntu runaka, ariko Bibiliya ikavuga ngo nta washobora kwihisha umuntu, ariko ntaho wakwihisha amaso y'Uwiteka. Wishushanye ugire uko ushaka, ariko amaso y'Uwiteka abera hose icyarimwe. Ariko turi ku magambo avuga ati umugisha, umugisha wo kubibamo. Ese nawe ubirimo? Imana iguhe umugisha mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Reka turebe Itangiriro twumve icyo hatubwiye. Itangiriro 6, Itangiriro 6, Mwanzo sura 6 murongo wa 14 mstari wa 14. Mwanzo sura 6 mstari wa 14. Wahabonye wasoma. Turasoma mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nuko rero wibarize inkuge mu giti cyitwa gofero. Ngo iki?
Ati nini? Abwiwe ngo iki? Anaambiwa nini? Uyu ni Nowa. Huyu ni Nuhu. Ngo Imana imaze kubona ko Wakati Mungu aliona ya kwamba ibyaha byabaye byinshi ku isi, dhambi imekuwa nyingi ngirebye Nowa isanga ariwe muntu ukiranuka ndio mwenye haki ubirimo. Amen. Amen. Imana amubwira ati wibarize inkuge. Iyo nkuge niyo gukiza nde? Iyo nkuge niyo gukiza we. Iyo nkuge iri kwibariza ugende uyigemo. Wende ukae ndani. Numara kuyuzuza uyigemo. Ntabwo izakiza nge, ahubwo iyo nkuge iri kwibariza izakiza wowe. Izakiza wowe. Amen. Amen. Ugende wibariza inkuge. Wende ujitengenezee safina. Komeza. Nuko rero wibarize inkuge mu giti cyitwa gofero, ugabanyemo ibyumba, uyihome ubushishi imbere n'inyuma, uyibaze utya uburebure bw'umurambararo w'igihagararo, uburebure bw'umurambararo w'igihagararo wayo w'iyo nkuge ube mikono 300. Ubugari bwayo bube mikono 50. Uburebure bw'igihagararo bwayo bube mikono 30. Simbuka kuri 7 umurongo wa mbere. Nuko Nowa wibariza inkuge. Yanga ndakubwira nawe Nowa wibariza inkuge. Nakwambia enu ujitengenezee safina. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka abwira Nowa ati injira mu nkuge n'ab'inzu yawe mwese kuko ari wowe nabonye ukiranuka mu maso yanje muri iki gihe. Amen. Amen. Narebye nsanga mu maso yanjye, nimeona ndani ya macho yangu ari wowe ukiranuka. Nilikutana wewe njoo mwenye haki. Ese nawe Imana ikurebye, sasa na wewe Mungu akikutazama yavuga gutyo? Ataweza kusema vile? Inkuge Nowa yibarije, safina ambayo Nuhu alijitengenezea niyo yamukijije, yenye imemwokoa. Kuko Uwiteka aramubwiye ati, kwa sababu Bwana Mungu alimwambia amaze kuyibaza, alipomaliza kujenga, aravuga ati injira mu nkuge, ingia ndani ya safina nabo mu nzu yawe na wa nyumba yako mwese, kuko ari wowe. Kwa sababu wewe, kuko ari wowe. Ntabwo yavuze ngo kuko ari mwe. Hakusema kwa sababu kuko ari wowe. Kuko ari wowe. Kwa kuwa ni wewe. Nasanze ukiranuka mu maso yanjye. Wewe uko mwenye haki. Injira mu nkuge. Ingia ndani ya safina. N'abazemera bose kwinjira. Na wote ambao nakubali kuingia ndani. Nanze igihe narengwa. Ninatoa wakati. Imiryango irakinguye. Milango inafunguliwa. Wemera wese akaza. Anayekubali yoyote anakuja. Aingie. Maze ngo inyamaswa munyama zize nizitazira zenye zinanajisika na zinazisike zilikuja na kuingia ari ikigora ari ikigabo iwe kike na kiume byose birinjira maze Nowa nawe arinjira nk'uko ijambo ry'Imana ryamubwiye arangije alipomaliza maze yigumiramo alikanda reka nanjye ndebe acha na mimi nitazame reka nanjye ndebe acha na mimi nitazame niba urimo kama uko ndani niba urimo kama uko ndani icara kaa witurize wewe ukae na utulivu usikilize. Amen. Uyumvirire utege masikio ati useme maze nzarebe nione maze urebe na wewe uone ibitangaza ishara n'imirimo na kazi Uwiteka agiye gukora ambayo Bwana atafanya. Arabikora ryari? Ataifanya wakati gani? Arabikorera abande? Ataitendea wanani? Babandi barimo wale ambao wako ndani. Azanagura amarira ku maso pamuza machozi babandi babibayemo wale ambao walikuwa ndani. Nawe nakubwira ngo bigumemo. Nawe nakwambia ukae ndani. Amen. Amen. Abanze kumva wenyewe walikataa wasubiye kuri rya jambo. Tunarudia kule. Abanze kumva wenyewe hawakutii. Babonye imvura ije. Walipoona baraza basanga walikuja ya minsi inzu zikinguye siku wakati mlango ilikuwa inafunguliwa ilikuwa wakati yao ilikuwa wakati yao ariko barabisuzugura lakini walizarau
ngo bashe nabo barasaze. Washari walishachawika. Igihe babivugiye. Wakati walikuwa wanabisema. Igihe babivugiye. Wakati walisema. Ngo se kuza ngari kuza kumugora. Ngo wari uwuhe? Yeye ni mtu gani? Ebazo umuntu kabisa. Jiulize ule mtu. Ariko mana we. Mungu. Satani ni umugome. Shetani ni muovu. Satani ni umugome. Shetani ni muovu. Musengere umurimo w'Imana. Muombee kazi ya Mungu. Imana ikomeze abagaragu bayo. Mungu awaimarisha watumishi wake. Arangije. Alipomaliza baraza. Walikuja. Baravuga ati. Walisema. Noah. Nuhu. Twumvise. Tumesikia. Turabyemeye. Tunakubali. Imvura iraje kabisa. Mvua inakuja. Turi kubona imirabyo. Tunaona umeme. Iri kuza. Inkuba ziri kuza. Tunaona radi. Ese ushaka kubyemera ko ubonye imirabyo? Sasa utakubali wakati ushaka kubyemera ko ubonye inkuba? Utakubali ukiona radi. Utegereje. Kuna vyenye unangojea. Kugira ngo wemere. Ili ukubali. Nowa arababwira ati. Nuhu aliwaambia. Nyabona. Hebu. Iminsi inzugi zazikinguye. Wakati milango ilikuwa mwanze kumva. Mlikataa. Mwanze kwinjira. None inzugi zakinzwe. Sasa milango imefunga. Ntabwo ari je wakinze. Haiko mimi ambaye amefunga. Nyabona Nowa. Hebu Nuhu. Kuri muyomba. Mbona uko muyomba? Kuri marume. Mbona uko muyomba? Kodi nyoko senge. Mbona niko shamba wangu bari bakingura ninjira. Hawezi kunisamea unafanya naingia. Mbona sitapona imvura? Yaba ndi wakinze. Kama ni mimi angelifunga. Mbanyinguye. Ningelifungua. Ariko. Lakini. Hari igihe. Kuko wakati. Atazaba ari umurimo w'umuntu. Takuwa ari Imana ubwayo. Iri gukora. Iri gukora. Ambaye atatenda. Imana yakoze. Wakati Mungu anatenda. Nibuye riroroha. Na jiwe linakuwa lyepesi. Baba dafite umutima winangiye. Ambao anakuwa na moyo. Imana ikwinjiyemo. Wakati Mungu anaingia ndani. Uravuga ati ni Imana kweli. Nasema huyu ni Mungu. Amen. Amen. Uravuga ati ni Imana. Nasema huyu ni Mungu. Nuko kisha inkuge Nowa yabaje. Safina ambayo Nuhu ibasha kumukiza. Jenye ilimuokoa. Uwiteka yibuka Nowa. Mungu alimukumbuka Nuhu. Aravuga ati nibutsaho Nowa nabe bari. Nakumbuka Nuko ngo Imana imanurwa Mungu no kongera gukomeza no gufasha abemeye kumva no kwinjira muri iyo nkuge. Ndibuka igihe Shimeyi yabwiwe ati iyo nzu uyigumemo. Shimeyi aravuga ati ibyo uvuze ndabyumvishe ariko reka mbabaze nimba mwarasomye neza n'umuntu abafashe icyo gitabo akagisoma Abami ba kabiri 3:6 uhasomye ukamanuka ngo nuko igihe kibaye kirekire Shimeyi aribagirwa. Shimeyi alisahau. Ese igihe cyaba kiba kirekire sasa muda inakuwa mrefu umuhigo hagiye Imana ile nazi ambayo umemtolea ukaba uri kwibagirwa na wewe umesahau. Ese igihe cyaba kibaye kirekire kuwa muda mrefu bikaba bya bindi bavuga ati ururambye ruhinyiza intwari ile ambayo inadumu nawe urahinyutse koko inatosha sujaa kwenye msimamo. Reka guhinyuka na wewe usitoke kwenye msimamo wemere ukomere usimame ugumemo ubaki ndani ukarika ijambo ry'Imana sababu kuko neno la Mungu inatuambia umugisha wo kubigumamo baraka ya kudumu ndani. Ese muribaza mnajiuliza Shimeyi amaze kuva kubivamo alipotoka ndani agasohoka wakati alitoka yabayeho cyangwa yarapfuye? Wala alikufa. Ijambo ry'Uwiteka neno la Bwana naho ryatinda hata kama inakawia rirasohora. Itatimia. Shimeyi uko yanze kumva sababu Shimeyi hakutii igihe cyarageze bivamo wakati ilifika alitoka arangije alipotoka yiturwa cyangwa ahorwa ibyo yakoze kwa ajili ya matendo yake arangije arapfa. Nyuma akekufa. Apfuye kubera iki? Apfuye yizize. Kandi Salomo aravuga ati amaraso yawe nakambarweho. Amen. Amaraso yawe nakambarweho. Abagaragu batubanjirije bakoze neza umurimo w'Imana. Ijambo ry'Imana rabatubwira rikatwereka n'imirimo bakoze n'uburyo bahagaze neza mu ijambo ry'Imana. Batubera kabarore kugira ngo natwe tubarebereho dukore ibyiza ibyo Umwami ashima kugira ngo Uwiteka azatugororere bijyanye n'ibyo twakoze. Ariko nudakora ibyiza ukora iby'Imana ishaka nta kabuza
bila shaka uziturwa ibyo wakoze. utatolewa Amen. kufuatana na jinsi Reka nongere nkubwire ngo acha nikwambie Uwiteka Imana aradusiga. Mungu anatupaka. Iyo birimo kama unakaa ndani niwe ufite amavuta. unakuwa na mafuta. Niyo utisize iri mu bandi baravuga ati uyu muntu niki afite. Ndibuka twa turi muri Afurika turi mu nkambi ahantu tutagiraga namba, ariko abantu batambuka bakavuga ati abafurere bajya bacukura ibiki wanachimba nini bituma bahora bagira amafaranga, wanakuwa na pesa, bituma bahora n'ubutunzi, bituma bahora n'umunezero, bituma bahora bishimye, bituma bambara neza, bituma bahora bayaga. Erega reka nkubwire ngo ibyo byose impamvu yabyo ni ukubibamo. Amen. Ni ukubibamo. Oya uzabireba umunsi abivuyemo, uzabireba umunsi abivuyemo. Reka nkuhereze ubuhamya. Iyo birimo neza ugira ubuhamya bwiza, n'abandi barya bose bakavuga ati uyu muntu koko abirimo neza, ariko ashaka kumenya bivuyemo. Niyo muhira mwibwira, hata mkikutana njiani utamjua. Niyo muhira mwibwira, mkikutana utamjua. Kera wabaga bivuyemo, zamani mwenyewe mwayaga muhura wakinze nawe agaciye, unapopita hapa na akaguceremba anakusore kabisa. Ibyo urabizi, ile unaijua. Hari umuntu mwabivuyemo huko mtu ambaye alitoka ndani, ndio umuhamya wabyo, niko mshuhuda. Ushatse kumenya makuru ye cyane, unapopenda kusikia habari wakogera amashansi abikubwira, tamkaribia mke wangu, umuntu arangije abakozi b'Imana baramuhugura, watumishi wa Mungu walimuona, yanga kumva, alikataa kusikia, bamuhaye mutamwa, yiyongeraho na ngenda, walimupatia na kumkataa, yongeraho na ngenda, wakiongeza na vingine kadhaa. Abo bantu banga kumva, wale watu ambao wakutii ni ikibazo, ni shida. Arangije alipomaliza amaze kubivamo, wakati alitoka abakozi bavuga ati ugwanze kumva. Watumishi walisema arigera no hanze, abapagani bakavuga ati ariko ngiwanyu muhana nabi, abapagano wanasema kubera iki ngo umuntu wakoze icyaha mu mutenga. Oya, ijambo ry'Imana avuga ngo niko mukwiye gukora ikibi muri mwe. Biblia, Amen. neno la Mungu linasema niko ijambo ry'Imana ribivuga kibaya katikati yenu, ngo nuko mukuri ikibi muri mwe, ondoe kibaya katikati yenu, kugira ngo n'abayibona bose na wenyewe wataviona vyote, batinye Imana n'ijambo ryayo. Amen. Maze uwo muntu amukura amaboko, ule mtu alimuondoa mikono, baravuga ati ubwo wanze kumva, sababu haukutii ibyo washatse kumvira yenyewe umependa kutii, nibyo bikuyobora. yenyewe bitakuongoza. Baramubwira bati, walimwambia we rero ni wari umukozi, tangu leo ntabwo ukiri umukozi, wali mtumishi. nubwo ukoze ibi, hata kama unatenda mambo haya, ugende uende n'umudamu wawe nagira ikibazo, akiwa na shida, ikikwemeza ko twakuye amaboko, chenye kinza kuonesha kama tumekuacha, nazakugisha inama. Kama anakuwa na shida asiombe shauri, yakugisha inama, wakati atakuomba shauri, nawe tuzamuhana, naye tutamwazibu. Arangije umugabo aragenda, kumaliza mwanaume akaenda zake. Umugabo abonaga ari kuyaga, ari inzobe, ahora akeye, umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, nagiye guhura nawe, ndavuga ati ariko Imana irahana, ndavuga ati Imana irahana. Utarahanwa n'Imana rero, utabona ibihano by'Imana, emera ugumemo. Umunezero wo kubigumamo n'umugisha wo kubigumamo ni mwinshi. Aragenda ajya ku mucyo w'amakara, maze aragenda asa n'amakara koko, arahunga aragenda asa n'amakara, aragenda aba mu ishyamba, aragenda biyo, wamureba nawe ukabyibwira. Ariko abantu ba buno bagenda bakishushanya, wamukubita hanze akumva ntacyo bimubwiye, yamara ukwezi hanze adaterana akumva ntacyo bimubwiye, yagera hano ati ndi frere ndi sere. Ariko ndakubwiza ukuri, nta mugisha nko kubigumamo, nta mugisha nko kubigumamo. Kubigumamo ni umugisha ukomeye. Ejo twumvishe
igihano cyo kubatumvira ababivamo nta mpamvu. Bibiliya iravuga ngo bafite ishyano. Ijambo ry'Imana tutabakereje twaganiraga yavugaga riti umugisha wo kubigumamo. Twaganiye byinshi babwira ati ubigumemo kuko uri muri we, uri muri we, uri muri we. Bibiliya iravuga ngo nimuguma muri njye, nimuguma muri njye, musabe icyo mushaka namwe muzagihabwa. Burya guhungira ku Uwiteka bifite umumaro. Wowe muhungiyemo rero, nimba ushaka ngo umenye umugisha uri mu Uwiteka, kugira ngo umenye ibyiza biva ku Mana, gumamo ubashe kureba icyo Uwiteka agukorera. Kandi ababirimo nta kindi yadusezeranije, yadusezeranije kuzagira ubugingo buhoraho. Ikindi cy'ababigumyemo, undi mugisha wo kubigumamo, adusezeranya kuzabana nawe ubuziraherezo. Abumvisha amagambo bakemera kubigumamo, Imana ibahe umugisha mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Hari indirimbo ivuga ati komeza ugumemo. Endelea udumu ndani. Ese mwakaririmba? Mnaweza kuimba? Mwakaririmba? Mnaweza imba? Cyangwa kamwe kavuga ngo hao moja ambaye nasema amen. Amen. Komeza